lakini haijaleta jibu. Tusubiri sasa tufanye ibada, tutulie tufanye ibada. Tunaomba mwenyekiti wa kijiji ikiwa yupo hapa aje aseme neno la the village. Na mwe miwechi longe mbele ni tenda le mwikambo imolone zizoni ngale yo acho abalile zizoni wani ngale yo acho abalile zizoni dale yo zizoni dale yo kabale ya Ite village wono village yaki ya mwenzi umukanya mangalo mbaka umukanya watu bose bacwa ana mjuge neto totole echa mulemi na dele yano na uno mwechi ole yano ono mboto atoshika myepeji yakisenti wakanya kanisa wakanya bajirani bose bacwa village mbalimbali wakanya mbose yamanga sana toke ili babino wakanya mbange bose bale hano bade village bale hano bade classe bale hano bose twakanya no pasere bose batinge communauté chile hano twakanya la gula manga sana ogeyo toke lelele yana muchunge toke ili batile cyane byanga byose bya mwechi bilite mwechi oli bino mwechi wanyema batwishikwa ebe batubito uitotoa manga na batubikote bana leta ile ekubeni lakini mbakalisangana na bande batu manga batwatechanya mwatelecho batwatelecha malenga na mpaka bito byose bishimba bina muchire mwabi basho mbaka mwatelecha malenga na mwatelechanya hata bojo biyo ama mwatelecho yose yela nalo mbakala eyo umutunda nibo mbitaga byose byo yato ulo machio ulo wele chamwe kwa mboto neto eto songe toto yano twaso le msonga ulo mwanda yiwa nejiji etubo sitawi nduya mwende ngira ya wachiho ya wakomboka keta twaso songe toto ele yano mbaka twaso le nzungu mumbeli tibala twakabana witira bito mtoto watechanya nusu kwa ndo milano namwe miwechilongi namwe miwechilongi na ikambolose kabo mono betulo mochi ebitu kyo cyane to mangubala batwelo mbaka kila ndo amanyi niwe ole ngetatizo fulani ele yano amele nkambi olunusu kutaba munani msaoni bo baba nsaoni bana bose bala bete ma diplome na certificat chabo chanso mwana ntobele la bwanwe ba umbeleche hiyo eti byabo na kila mtu ayo imano lo akeze zone na andi ewe ayile olo dafi mbaka dafi mona bana baishi ewe la bala soete ma diplome na baila chabo certificat chako primaire ba ule na cho olo mbaka bandewe na nge bigazo ya bafanyikisha bigazo ya shibewe yo ba yo na dafi ola ba yo masomo na pale wange bose bachike mafomo bibyo kama wana baba de zone baba ande na bie meshi ole no meshi ole sensa yose bi ole haraka mpaka sensa ile halu biro ebikira ntoma nyibibyo ngo na maana wachika fomo ngopo wachika fomo ebo etero ole biro maana na zone wobe awande mpaka waji present meshi mapema ama yo de zone apenter rapport yake mapema ole nite dibo ile ngali tole nelo na ibi tashimani wetu bose to telo ngiano to so into no chungu na mimi wechi longi ni wechi Mungu wetu tunasoma maana mimi ndimi ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi, naye kila aishiye na kuniamini hata kufa kabisa hata milele.
Injili ya Yohana sura 13:1 mistari ya 25-26. Maana mateso yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu yanatufanyia utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 4 mstari wa 17 hadi ule wa 18. Tuombe. Mungu aishie milele, Baba yetu, kwako tulipotoka na ni kwako tutakaporudi, utupatie ufadhili wa kushikamana nasi kwa wakati huu safarini hapa duniani. Utufariji kwa kutukumbusha na Roho wako Mtakatifu kwamba yule tunayemfuata, yule Yesu, ameshinda mauti akiishi milele. Utuwezeshe kutazama maisha yetu hapa duniani tukiyapima katika nuru ya milele, ili roho zetu zitulie na macho yetu yaone wazi kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaomba kwaya wa mwisho tupe wimbo tuendelee.